Kobru YouTube channel wo na ye to na ro joto mam phata kuno skang thero ang khapang ni hambai ya phayo usiki tini ni khuporang na joto mam phata khum kuno the the su ang sanarin chongbo ke bose bru resettlement ke mo jaga pani sagar sub division wo tini yo em ke tham phaye visit ke phayo abo em ke tham ro ni mukhe chini bromnang baburon jon riang ke hatongo usiki bromnang doli riang ke hatongo usike brom nang chini animes de Burma ke hatongo bro phaye Kaskaupara wat matpa government facility repeating yaw abono bro phaye nai phayo usike aboro nilsiyo chini public raw tining dolai district wo jejon resettlement ken thangnai raw aboro facility mai modi kiye jang chini pani sagar sub division wo maya ungye tumoma kautmano kaham kiye bro no sayek narlai ha abono boro 30 by 14 bisiya tangi no kisa phagmala kiwa. This is a 30 foot. Mane 30 feet by 40 feet. It is the house. Yes. Not only house. No, not house. Boundary. Within this cattle farming, cattle. 40 by 30. How people will survive in 40 by 30 is near about 1 gunda. it is not even applicable in Agartala. 1.5 gunda. You cannot construct house in Agartala in 1 ganda of land. एक गोंडर भितरे टॉयलेट एक गोंडर भितरे একটা cattle এটাই তো প্রবলেম 1200 square. boro wachini bromnang animes de Burma bung binim koi saika bai khie bung nai ha Kaskaupara bru resettlement ke mo breki no tang yak abono kahama ke na ye buju cha ya ombo ye chini MBDPCC ni president Mr. Tilal Dingliana bung kahama ke bung no saye buja ye khnari ha 30 by 40 feet ke no no ta ni mamba panda wo Delhi wo thangye bro agreement sign kiyo himba arin people wa phinde ke nanglai ke bazar system de kiye tangani ma khile agreement le sign le kiya umik samazar wo ser kroi ke gap cricket wan ma bapanda le agreement le sign ya ye chini tilal ding le na bung kaham ke abo animes de Burma no bung saku ye khnario umi tiniyo chini Kaskaupara bru resettlement khemo April 19 chiorai saye tining grungriye mahajai khasa khana khongya kongtomoro phono saye khnaria wo ungsingkhe aboro wo tiniyo toikri ni tateo building by jeno tangnai raw tanglamai ya khiye ungpaye tongo umi first installment mahachok mai mo bai khiye tiniyo no tangye building tangye paite pai tonga himba second installment hanile bangya kho second installment hani bang ya bai first installment bai chok ke ria mo bai se teniyo no nijer pocket money toi khui sengye tangnai ro so si ta wo na ye ne sinke Kaskaupara wo arumi nijer pocket money bai khui sengye no tangma ya ke oye to ne ro le teniyo khasa khana ke phono no hu phono uya kho are um ba ye teniyo bo jaga wo sarkari habala mola ya bung kam ki na ye sinang jaha diploma यानी कि अम्बासा सब डिवीजन और कोंगोंगा जोंताइबिली सब डिवीजन में जो सेटलमेंट के लिए गया था सर सब कुछ इंसान का क्या जरूरत होता है सब कुछ मिला है इधर में इंसान का क्या क्या जरूरत है रेशन चाहिए रेशन मिल गया आलू सब कुछ मिला और यहाँ हम लोग पानी सागर सब डिवीजन में हम लोग जो सेटल कर रहा है 2 जगह पर वो रानीपारा यानी कि बैगुपारा और ये पानी सागर ये कास्काउपारा यहाँ पर सब कुछ मिलना था लेकिन कुछ भी नहीं मिला सर ये साल भी है पूछ सकता है आप उसके सामने में नहीं बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा गया था सर कि जो दोनों डिस्ट्रिक्ट में से पेमेंट किया था और जो नॉर्थ त्रिपुरा में से पेमेंट किया था उसका बजट अलग से होगा ऐसा कहीं मेमोरेंडम में जिक्र नहीं किया था लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो सेटलमेंट के लिए दोनों डिस्ट्रिक्ट में गया था ऐसा लगता है कि वो लोग रियांग है और जो नॉर्थ त्रिपुरा में से पेमेंट कर रहे हैं वो लोग ब्लू है उधर में जो रियांग गया था सब कुछ फैसिलिटी इंसान का क्या चीज की जरूरत होती है पूरा गवर्नमेंट देता है सर और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सुन रहे हैं कि ये सब
11 location under constitution and 2 location under financial certificate. Another 2 location under the lie and 1 location under the constitution. So we are supposed to visit it. Ground report gets on we our 300 families, estimate. There are 15 hectares, Zagaria. There's Zagaria, 4 heads on Hangaya, but already measured chemo, plot to plot, here next to next. 30 by 40, 30 by 40, 30 by 40. The advocates on the advocates on Naha, Brono, both 30 by 40 Mole, Zini, Nuka, Maya. Sudur Zez and his side of all, walk out in a kilo stone, no horse on now. Non agreement, breakable, they say, the extension in Boland, I get some second. So what's in Lugopon of Coxeha, Governor Tang, Martinez or upon a big people. There, Tintingo, Payakos, Nabro to know, Zakes or Moket to Iponotongo, they are hot Ponotongo, and got to know insufficient. Get deeply well, they had to sit in the war. So not to money here, Skamoke, Tanker by Sonodia, Tanker by Yamo, no Zazam, Salhani, a guy training out, take on the Sombia. Carrot to say Mike Moya. They might for Yamoke, Lausor and Tibio, Monum Tibio, Carrotia Moke, Market, 1 kilometer round, this kilometer round Cincinnati. And Barbar Sao as the Nopo, the Bronoke. DWS no Daitoria, or DWS in Daito, gets in the Burman. Alpo, current to get to it. There, Tawa wants in a loose Hadiamose, get to a pipe, Zinodiamose, rubber pipe. There are so much care, Gary had the Lord of top of the problem. There, Lama was in Odiamose, Zomawa, 8 feet Jose, there are 8 feet by Lenya bar of feet, and God is taking on Kamayo. Then you get our problem, to repipe Sabro, about 18 seasons. Bodiki, Chini came ni leader Rao, Chini came ni Hora Rao, Chini Prozarot, Majamanang, Majama, Hampana Medetong, Abono, Kaham, Kie Brow, Je got him Bodiki, Sasan Nang Mon Bakpandawa, Lachia Kria Kie Brow, Chini, Bromnang EM Rono, Kaham Kie Brow, Saha, Abodi no Bompono Kaham Kie, respond Kenango. No Joto no Kakcha, Bobby Dino Yapon to Paisuri and Mamboye, no Joto. Biskang wopo bo kupono na yetundi jago themon jorawo ang narono uchi ha update ye kupor tak hi ang thar mai mon jorawo narono thari ni hi ang choi tungo khakcha ha naro joto nei narono